Benta kasngi ka arpulai trek ye yong arhajar arpusan ka VPP Youth Wing kalalet panya kendu yaw chairman jong ka MPSC ha office trek kam jong u ban kerpat pen kendria no ye katarik exam kam jong ka Directorate of Economics and Statistics ka balabu ban penlong ha ka arpundri trek ye yong arhajar arpusan namar ke tingkhu bat ka exam LTA jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ka balabu ban penlong ha ka ju kasngi namar ka bu jing e kisamla ki batmu ban tho ye boro ar kini ki exam kam Haka bedai bat ka new chairman juga MPSC ula kular ban ai ya ka jinget lang ban la ban penbet ya ka ni ka kam la ya thu uba marbut khar uba de presiden jong ka VPP Youth Wing. Terima kasih na kalian ka VP Youth Wing lengkap bagi khot ke jongka lengkap bagi General Secretary ba Nasional Mauri Vice President Babet penjuru di members ngayo panwan ban ya kendu ya chairman jongka MPSC lengkap bagi member jongka nakwa ban itu hang ni ba menen kasmiru ngelawan ban kendu ya member secretary jongka State Pollution Board nomor ba ngila request yaki ba idon kini ki written examination mo ki kam ki balat pemi nang ni na pollution board bat nang kani ka MPSC limba ka directorate dong ka statistic economics and statistics de kini boro arti kini ki written examination dia tengku ha kaju katarik kata katarik kalong ha ka arpun ritarik bat ha kaju kapor dingilayo yaki complain nak ibubuon ba ki samla wat kam wat jam de kuma fikir ba ka VP Youth Wing hi kadai kawai nak tenap jong ka VPP hi ka ba kmi ya kijinge jong ki samla ki jongi mo ki ba kmi ya kijinge ya ka khia ka shon jong ki samla wat kam wat jam bat ki wei de kimat de menta kasni hagani ka por ka menta ngilawan ban budien pat sakani ka office jong ka MPSC ngila ndu Sherman ban yathu ya i halor kani ka jinge baki kena samla ki jungi kala ya kendu te hakan ni kapor hapangi discuss bat Sherman jong ka MPSC te hapangi awan bagi kendu ya UMS member secretary jong ka pollution board ulai thu ini ula penpau ya kita jinge ba kadon kata ka court order na kalian ke NGT ba ki hapan kendap ya kani ka written examination apo uli upana April ki hapan fulfill ya kini ki vacancy post ti nakaliang jumuru ulah kular menen kasni baun ho ya kata city syakan MPSC limpa secretary ti kila pha yang ni kata kamil menen kamir bat nakaliang kajungi pat tung ka VP Youth Wing kapadon si saya kata kajing songkia mo kapakit kapapa nampak ke action jong kun samla jong ka beri nutrap ni klam song klikti ngilawan ban bud dien biang hakan ni sing kota wan ye kendu yu sarwan jong ka MPSC bat di members bani ai kubule ye kiru aju kapor bakila pelat ya kapor ke jongki ban kendu ya ka VP Youth Wing ban nakale ke jong kiru ka pasukunat kalong ba ki klam sim klam kentak ya ke ai ka bangila pensong nakale ke jongi ba ki kun sama ke jongi menta kilai kendu jinge mo kumnu kinya lek tho exam mo namar ba ha ke ju kasni ha ke ju kapor mo ki pelong ya kita ki arteli ki exam ki prepare nakale ka Meghalaya State Pollution Control Board bat nakalian ke MPSC. Tekani kala tak sipun pha ya ki kena samla wat kam wat jam apa kejela kejungi. Pos ki balai te nakalian naka Meghalaya State Pollution Board kadai ki post LBA. Oh, likely ki written examination. Tu kan. Di hang ni pat kadai ka primary investigator computer. Apo kacela lingba ka jingkhot nang ni napo ka Directorate of Economic and Statistics. Dina kaliang jong Sherman jong ka PSC ulah kular ba unsa coordinate unsa yakran ba ka State Pollution Board ba kontak keluar kani. Dina kaliang ka jungi kung mga 8 menen maka VP Youth Wing ka yang na ka menta ki kun samla ka yang na menta ki samla wa kam wa jam no ba kiwe de kimat kan putbien ya kani bat kaju kapor ngasko bat ong ba soban kentu ya pesoka ba nang ni khmat kamdei ban le thurmor ke mo kade ban hapan ban wat punya ya kita ki dia sejong ki examination nang ba kanum ni tungku kumbakalai tungku hakani ki exam ke domenta ka ba kulong haka apun retorik mo lai tungku pro artli ki department di kabu jinge kun samla jungi nang ni jela tingi kentu yo pesoka ban ini khmat ba kade ban dak khmi ba kade ban dak pek ba kade ban lale ba nang ba ki kun samla jungi tu green trap lu jinge ni
youth wing jungi ke BP ni dak kentu ni dak kepat ya ka Meghalaya State Pollution Control Board bat ya MPSC bakin ya pendet ya kan ni jungi bagi kena sama jungi kin saya tunggu mau kin saya tunduk ni kuat ban baru artli kini department bakin ya pendet bat bakin ya postpone no kat pakila nak kalian kejoki